Kardom nili uruning tikathar Karbi Anglong news arning sama berta pini langkonita. Kohora ICDS school lo than bang phia tum lo thanam de datsi glo charli ahem babrikang pajer hopan pin aruni phai kre trogani la khain kore trog duar bogri MSC constituency ke paro kohora phu mening tiarong alo lower primary school pen kachera abdun ICDS school lo than bang mate than bang phimala BP lapen lili lekhe pi atum chiklo ijon pen arnisiansi lo than choti ti pusi phu mening tiarong maker sanjit be lapen mongol sing rong phar pherang ke atuma phan chophasi adimak longan paklang don si lamthi pachini do La sonsi hemle kimrang setami foundation mission nangji lo kachari setami LP kachotoidun mission school nangji la poson thak thaksi lo kachari setami mission nangji pu bi hek thi hek aklem somara tuma phat amek ke pachini ji aphan pura government pen Karbi Anglong long ta atokano integrated child development service thi hek pen ICDS school in pupondo Athe lower primary mati LP school along an chotoi dun thek thiang ko rong along pi hek o sumara tuma phan aki joy pen ICDS school ingpu pipono nona kai ke thek keri akai lapen education mati loka charli pen si ke paprang dun bonta dak kohora phumening tia rong along ke lower primary school pen kachara abdun ICDS school lo than bang phia tum ke lo than thi si a school ahem bab rikang jir hetsi pangram su an pin Lapen aprang prang lo than bo ma hot setami midday meal hai huita pipe pin posi pherang ke tumalo nang thandu labang su alam ki konatsi ke klang lo pulote laki education in charge EM mate Richard Togbi a constituency ke parlo kohora phumening ti arong along lo tangti non Karbi Anglong Termas Council CM Dr. Tuliram Ronghang lapen education EM Richard Togbi kupikang saisi PG ma laki mo porsi chinipo News text report, Karbi Anglong News. Kardom, nili pini nani tumhan nga kepalam te bangkela hello de nili tum pumening tiarok aki signboard do. Dadak nili tum oso tim so maratum ningkan isi pentenglok ningkan clear ningkan follow polote government ba private long sitame admission no. Laso atang la tim so maratum han ICDS pili tum jongjung ke jong bondo. Laso high school ba oso ma tim so maratum han tibi ki thidum han ke pachali laso school hem men ke doko school da doko sitame a teacher dum rang re somatum ke chali je phan ko son pe si ke pa prang ma ka li lo no ke pa thi thoro a system mina no han thedet bang ne totally bang than thi bu pe system siklo jam pe ti bang ki ku lo somatum ta nani amar bor up rong ko nani along khela rong ko sona bang ke hinoi da ko la ili tum jong si anu se ke pa prang ni ku lo te ili tum la jitu la सरकार बांते काउंसिल अतुम बांति तमे के पाचिनी लाम थेगला हने ICDS school no hokle don okol dani tu phumening tiarom program kalilo no hokara le do sitami asona bang claim te nei ma kuyana tante la bangso ICDS school long kumalo lo than bang ke non mat ke nidi tum jongjong ke chini don kela hando lili le tepi puto alang di sitami claim lo ko da ka cherap don ka kela da ke ko mala BP palang di helper puto lo alang tum hani ban sela so school lo bang ke claim pon lo 1 week mane manli long system ki program long de manli long ek bar bata hini ampar ke ave tiarong pen mane la keli tum ala itu bang konsil pen ke thak kang delo hemailek thitu meni ki fan lai long eli tuma center nang di piglo mate de sitame hara tondo singa bang ke tondo sing do la hapu bang do bom no sitame hara daga bang ko son stamida ni liminarong ke the de gun long bang ke la son le apini nani tum afana to hang nang kok rada thengno ni tum pachini nang kok lam ke bang ke la lo je jo daso prang ABC punoi lah ke chali ji ko kho punoi la dakhe tum ICDS pan ji cheng ponji sarkar edi tum afana ki lo posila se edi tum da so teng pen si rat jitu kemang pen osomari pathegi fan edi tum ke education na hin ke no lom ke adin ke nang sot tante nane tum la bangso school long student bang ando nane tum thek dun lo teng ta ni tum la dak phumening ki pen hemailek the pang room et pen phai bang ni li tu teli ke nang khan thek the ji he sitame ko ne bang khrep phone ni bang khrep tok ne osomar ke do ji an bang ke kami diri thek dong ka kom na ta bang khrep pho ke do pho bang ko tante la bangso school long la ICDS polote kiron osomar han ning parong harmu do la bang ke chojon harmu kiron do la bangso harmu long dun thek dun long lo mana la to la bang ke ni li man ta edi ni li plan na jitu
Bolakha district sor Osomar student tumphan da pini dolong itu nang di Osomar jong se ada ket mane mission lo polo te heti hadang na di dali ke rondo sang ke rondo son ke son arson son do tapi non itu no dak bang ke nilai hai ban the nong le la non amat ke uniform bin ini suji pilih pakai sudah ko sang dalila mangawi lano uniform bin ini kiron lah hai dong di mati malada uniform bag lah hai uniform bag keron kita me lata inut bahini phandi thek dong chot la eron rip pin po an bang tadi lang dai inut bahini phan the nong lo ta ala uniform ron lo sudi de man hila ta high school da thana po Osomar tumphan i man se Karbi Anglong arad doan pelapen ilitum Karbi arong aja tok saide pola ICDS ku aphan ku pihan si pon nim so matum han alam ke than pon so kang thur pon ke cheng adim lo so thai jong se ilitum jong se pang thir dun de pakla dun de polo te lake ili mina se anso se pa phidun po busini din ning duk la ban ke choro lo tanale mai sana ta nilemen mongol sing rong pha pulang leka milimen sungit de tum kumening te rong lo Mesian nangji lapen mesian asai si claim nangji po alam the kaching wai pon rong rup jing tho nangji lapen birta kai kiamat en nangji po patir pc em Billy Mohan Khaklari lapen VDC chairman Kiron Tokbia tumpen kaching wai jaime kedeng po Aruni phai kre phorni langhin constituency ke parlo jaipong lem susa hemalong em Billy Mohan Khaklari lapen VDC chairman Kiron Tokbiatum koson pensi non ke wangji arnia porohut rong rup ke paching thorji aphan koson pensi sai claim kidam nangji ma puathi pi en ponsi kaching wai ching saya jaimek deng pon pen rada tum pen chithan chimu pedo pon lasinon ke wangji arni pen ke la anso se jaipong hawar ke paching thor pon ji aphan bori pido pon popusi em Billy Mohan Khaklari lapen VDC chairman Kiron Tokbiatum rada tum pen chingwai ponsi mesen lapen exam jen pen bang so jaimek pichon ponsi anisan rada tum pen kicho pon asai deng pon pen pichon pon lo pusi pherangke tamaphan pherangke birta nangpali News report Arun Intikathar Karbi Anglong News আমার জাইপং লেমসর সভাগৃহত আমাৰ জাইপং এৰিয়াৰ যিমান গাঁৱৰ গামবুঢ়া আছে আৰু চৰকাৰী গামবুঢ়া আছে তেখেতসকলৰ লগত আমাৰ লাংহিম BDCৰ চেয়াৰমেন সন্মানীয় জনপ্ৰতি ডাঙৰীয়া আৰু আমি সকলোৱে মিলি এক আলোচনাত মিলিত হৈছোঁ এই আলোচনাৰ মূল উদ্দেশ্যটো হ'ল যে আমাৰ যিখিনি অভাৱ অভিযোগ সেইখিনি আমি কেনেকৈ পূৰণ কৰিব পাৰোঁ ৰাইজৰ যিখিনি চিন্তাধাৰা সেই চিন্তাধাৰাটোৰ লগত লৈ আমি ইয়াত সৰ্বাংগীন উন্নতি কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আজি সৰু এটা আলোচনা অনুষ্ঠিত হৈছে ইয়াত যিসকল গামবুঢ়া চৰকাৰী গামবুঢ়া যে আহি সভাখন মানে সফল কৰিলে তাৰ কাৰণে মই তেখেতসকলক মোৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু লগতে আজি আমাৰ এই সভাতে আমাৰ লাংহিম BDCৰ চেয়াৰমেন মাননীয় কিৰণ টকী ডাঙৰীয়াও তেখেতৰ সময় নষ্ট কৰি আহি ৰাইজৰ লগত মত বিনিময় কৰিলে মই তেখেতকো মোৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আশা ৰাখিছোঁ আহি থকা দিনবিলাকত আমি এনেকৈ সকলো ৰাইজৰ অভাৱ অভিযোগৰ ৰাইজক একেলগত লৈ এই সমস্যাটো উন্নয়নৰ কাৰণে কাম কৰি যাম বুলি মই সকলো ৰাইজক বিষয়ে নিজৰ মতামত প্ৰকাশ কৰিছোঁ ধন্যবাদ Chandro Teron ke sopena jok ke rap kachohang so cheng dhenta constituency ke palo rong mangwe ka teron ro maker Chandro Singh Teron ke so chiklo e jonso se ke pangchi labang so ke so ka chelang ji aphan methang a hematum ta ke duk tera jok kiso ka chelang ji aphan ka we dera jok ke AC kachari bom ke the ke dinga tuma phan lapen an parta non ki khi bom CM Dr. Tuliram Ronghang MLA Lakhakrener ke Haragat Dorsing Ronghang lapen local MEC sang pikachi rong pipia tuma phan nang rap vek thapusi a hema sor lapen adona rabatum pen chuning ri pedopon rong mong we pen Jona Singh Tiso Karbi Anglong News hok lo alang li ki hai kono sing teron so chengan ta hawara lo tak katerong rong lo selang li kesu chiku yon bag lo la selang tun tanne alang li halo supo kleng lo lang tanne ahem ari kade yene ki dug yene pe si tangka ma ka si alang ke me hafi ahem ke sarda me chirang thide lo la si kado je khilu hospital ke ponji afan kado tanne ki sung du lo la si la so sabra pamide phan non aporlong kado ve rat la pen itum Karbi Anglong CM ke hai tudang rong hang la pen parta MLA Dorsing rong hang la pen parta dang project ta hawar
kasih bayi tu yem alang tane la bangso kisu ngolong nang tum kerap loy me pusin ni tum dak terong hemehin pen nang tum han reporter theng long si ni tum pat na pada nya sinuri lo la senang tu apa nang pon pi fansi ni tum tane pabjin pen kerap loy me pusin ni tum sinuri palo Dang nili tum news apan kacuhang ke lapulo ya dak teron hem nili tami relative lo nili ong aron lo nili ong lo la si non dak arong bangke kateron arong la pen ka homosti bang so seng khanta lo apa na chuning ri bangke alang litum kiduk chenam athe along le che tami tumolon ki so masi chi jor et lo janong ye hai west tami chi jor det lo si non bang anang tum athang ka chi jor nang si tami videt lo la si non bang ke ki so bangke si dak puriala tu tami sikai si hinita rabom lo si tami kerab si tami non ma aja ko nga videt lo si non bang ke dak nilit ilitum lak so seng khanta homosti kache baido phantami kachuning ri lo asabu ba kerab long te usi dak teron hemasor nilitum pen ma anang phanda kachuning ri lo la pen Karbi Anglong siam phanda chuning ri lo jathe jo la so kisung pen anang nitum Karbi Anglong pen asap so belek atum ma phanda thegonong lo kisung kerap o alak hajar kerap kasi nilitum stami takteron han tharap thap usi anang li phansi ni tum da chuning ri lo sila ante sini tum alam tado Bidiasing rong pi along le kong rong pia bang ki thi ji aphan kabor ialam ki ke klangpon kedam tang ningkan ke paprang phuloni revenue circle ke parlo dokmuka BOC adungalo evangelist atu nangdo pen isi new hope mission pu ingpu ponsi alang litum foundation ponsi pinang an aphi anki aphi alang litum aphan mati sonaram rong pharla pen bidiasing rong pi alang litum kidok pathirsi Longley kotha ke thom lapen dak number 778 Pidia Sing Rong Pi amen pen Longley apata chethapon lo la sopathak hala so hut forlen kiwang apor hut inut kongrong pi pu abang phu compensation apoi sahmati tangka chodet aphi sita nona bangki alongli anta ki thiji angring pusi ke dobe ka hem phu atom pen nang pachini do lasi lason longli mafia tomaphan kewang jilangani lason ke ther ke hapen jongsi do bom lang polote nilitumta FIR pipon akang tui anta claim nang kok pupusi nang pachini do pholoni pen aroning tikathar Karbi Anglong news lake swapota longke sarubi kumar phangchu mata 2018-19 nang thandun lo lake New Hope Mission pulotang te ayata klemun inut bak amen thap nanggi antike nilitum dak hemrit development kadoka veta nang lang pidun po pai nang pai pidun po ayat gute nili phanang pin khata bang do sonaram rong pharta son thak thak lo athe New Hope Mission ke klem lang pulong ta committee ta paka u nangi pusi abana committee nilitum ma du phanta cancel se ke dotang anamen phanta sitame nona phi forlena adihu kewang compensation do pulo kai nang klem dun de dak hem kikim nang chin dun de long le long nang dong dun ut e narekoi la hai lisu arong pen cheng lok tharwe yang phong nang e dun de bang si dak forlen tangka state bank account long pache thap thotamat la ke bidasing rong pia long le kali bidasing rong pia poisa kali pu inut nang klang lo la somen ke kong rong pi pu lasi kong rong pia phan ke bisara long wan pulu tangte nilitum thana la pente court long anta 420 oblique 409 IPC first class magistrate long che phodor belang pima pulu tangte 1,48,000 tangka ke chobin ban sitame pa chodet nang pamane li cash withdraw that pima lang li election da ki thurji la pente rata kam ta ki claim jirpo rong pi yan pamat sitame nona bangke nili karju thulong abang ke dak register along nili ketok duna ateng pulong te BLT atuma menta en apente ala thurendro broma abong amenta en la pente kuma mane len mafia tuma menta en amat a hokpe takam ke klem abang aphan rire ko si dak longle ke yorji la pente longle ke yorji ta nili phanang chingwai lo di thuwang lo dak dowera bang alang limen konsing tisu pusipu alang li tim ben wang lo lake long leke yorje lang itum do lang akumiti thi thelang la pente apota ta la hai hen lo khajuna kituta batai ge thom lo New Hope Mission pu aku chi revive lang pu lo
ni litum long le yor je lo an ke alang litum ke patoi te jorwek ji pura kaphere a joine ni litum ke CM along ta lahen lo CM Dr. Tuliram rong hang along ta che than nam det lo osar long le yor det ji pulu tang te la ke nang khang pidun tha pusip application pidam si prayer for land protection at dokmuka ni hop mission punili tok dam lo an ke la tok dam det man land and revenue alang li non ke MP losar umor sing tisuta laya jamela do o pulu tang te nang lang dun po nang chingwai noi wang noi pusi original la pota la pente aprang prang dak ke klem banatum an ten si nilitum che chingwai lo dak apandar sonaram rong tharpen yok yak si chingwai lo evangelist ake banabang komol singing hi la pente nilita evangelist ningkan kre ponelo dolo dak ke klem lahai nili evangelism ke klem nang chin dun de pin na tumbang si nona bang ke amen nang che thap o ke la ke nili pang thek thelang la ke pima pulu tak te nili land mafia pusi tok det lo ako jong si land mafia jong si cheplang lang pulu tang te la ke non judicial court first class magistrate along la ke 420/409 IPC Indian Penal Code ateng pen dondo hukum along pen alang litum ta lam nang chedan dun nang kok po la pente bar association long nilita advocate chithik paka apente ke dam tang advocate ta nili or advocate ke dake dihun teron pihen lo non senior most advocate sa Robinson hangse dak nang lang dun po nang ordun po nang claim dun po pusi original la kamalam ke claim ke dama ajaton an nili phanang hang bom lo la si nili produce po lahai han lo ke produce ke la si lahai a chapter jong si ko pine nang khili dun dolang polo tang te la ke nili ke alang litum han ke land mafia mandang te long le chupalar long le ke chuteng kheng pu si ir iglok po Phulonia Habar Phulonia Hithialong Citizens for National Security Phuloni pen Chapatur Piponsi Gulf of India pen Kedeng Pon Operation Sindurpu along Phulonia Ratatumta Chidondun lo mati Choro Ponlo pu alam thi alang litum armu chijeng mati tiranga yatra kedam pen Chipaklang Pono Kedam tang jangmia cikloni phaing kore hiniar ni Pakistan pen kewang a terrorist mati okchum pranatum bang kore troxi Pahalgam Jammu and Kashmir along kijui kelangatum aphan apran armu tikang dadlo labang sojok Bharat Sarkar pentami okchum pran asong atuma phan pawirang jipu pen Pakistan asor pentami chingki chithan pon pedo bomlo bon satami Pakistan dera sorabang amethang ki chokchi pu chikrong kredara jo Operation Sindur pomen irponsi Pakistan det anparta POK Pakistan occupied Kashmir along prek chamadim mati okchum pranatum kachipa chongadim arua chikloni phai trok lapen troxi ajo por bhaihini malom Nur Khan Rafiki Sialkot, Jako, Babat, Bholari, Skardu, Sargodha, Hai Hui Malom, Indian Air Force, IAF pen, Phalang no pipono. Labang so sai, Misen pen, Kepechon pon, take a pot kadokawe India, derangkang pitame, ke hai pon, asonsi, chitek pono. Lapen, Operation Sinduramen, pen, dead long rikachila, pon verji upon Ington pon papacy. India Prime Minister Narendra Modi pentame, pangdak ponlo. Labang solong kitu don mate Chipaklang dunsi Phuloni aha waralong tame armu chijeng mate tiranga yatra jaime deng pon lopusi MLA Dorsing rong hangpen ningjipon Phuloni pen aru ningti kathar Karbi Anglong News আৰু আজি এই তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচী আজি আমি বিজেপি ফুলনি মণ্ডল সমিতিৰ উদ্যোগত আমি কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছোঁ এই কাৰ্যসূচীৰ যোগেদি পেহেলগামত সংঘটিত কৰা পাকিস্তানত আশ্ৰয় লৈ থকা উগ্ৰপন্থী সকলক লগতে পাকিস্তান ৰাষ্ট্ৰক আমি সকিয়নি দিছোঁ আৰু আমি তেওঁলোকক সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ এনেধৰণৰ কাৰ্যকলাপ সমাপ্ত কৰিব লাগিব যদি নহয় সৈনিকসকলৰ লগত সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজে একত্ৰিত হৈ আমি পাকিস্তান যিখন ৰাষ্ট্ৰই উগ্ৰপন্থীসকলক আশ্ৰয় দি ভাৰতবৰ্ষক সকলো সময়ত অস্থিৰ কৰিব বিচৰা
সেই কাৰ্যসূচীক আমি মহিমূৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু আমি নিন্দা কৰিছোঁ পাকিস্তান ৰাষ্ট্ৰৰ সহযোগত পেহেলগাম লগতে পৰৱানা ইত্যাদি পিঅ'কেট এলেকাত সঘনে সংঘটিত হৈ থকা এই কাৰ্যসূচীবোৰ আমি নিন্দা কৰিছোঁ আৰু আমি এই কাৰ্যসূচীবোৰত প্ৰত্যক্ষভাৱে পাকিস্তান জড়িত গতিকে পাকিস্তান ৰাষ্ট্ৰকো আমি এই কাৰ্যসূচীৰ যোগেদি আমি সকিয়নি দিব বিচাৰিছোঁ গতিকে আমি ভাৰতবৰ্ষ একত্ৰিত স্বাৰ্থত সৈনিকসকলক মনোবল গঢ়াৰ স্বাৰ্থত আমি এই তিৰংগা কাৰ্যসূচীটো আমি আজি সকলো ৰাইজে একত্ৰিত হৈ আমি কাৰ্যসূচীটো ৰূপায়ণ কৰিছোঁ Non malom morning TP aphan nong no ke wana pathak BJP spokesperson atum pen pherang ke mai kangni non malom Karbi Anglong long kahuri sai morning TP sakuri ke jor pualam ki birta chatai long ke klang pot lapen katsa atum kalili kalanglang Karbi Anglong Autonomous Council CEM aphan nong no ke jor tapa pathak pini aruni phai kre phorni HPFC asa hemalong BJP spokesperson atum pen pherang ke mai kangni pot ang tonalam thika chini ji aphan pherang ke thingno kaning je ponalam thele arju ponsna news text report Karbi Anglong news বিচাৰিছো যিবিলাকে কাটছাবিলাক ছ'চিয়েল অৰ্গেনাইজেশ্যন বুলি কয় কেতিয়াবা তেওঁলোকে PWD মাটিত ঘৰ বনাইছে অফিচ তাত আমি ক'বলগীয়া কথা নাই কিন্তু একটা কথা তেওঁলোকে যে কিছুমান আমাৰ কাৰ্বি মানুহৰ নাম লৈ পেলাই মানুহ এজনক বহাই পেলাই ডাঙৰ ডাঙৰকৈ চিঞৰিছে যে কাৰ্বি সাহিত্য পৰিষদে এতিয়া ডেঞ্জাৰ এতিয়া মাটিৰ কাৰণে যোনটোত নিজৰ মাটিত বোলে তেখেতে বহি আছে পটা পাইছে কিন্তু সেই পটা পোৱাটো বোলে ইমান বছৰৰ পৰা খাজনাটো দি আছে কিন্তু খাজনা দিয়াৰ পিছতো এইটো মাটিটো পোৱা নাই বুলি কৈছে আমি এই যোন মাটি হোল্ডাৰ মানুহক কথাই কওঁ আমি সহায় কৰাটো চবৰে পক্ষত আছে কোনো জাতি কিবা জাতি লৈ কথা নহয় ধৰ্ম লৈ কথা নহয় পক্ষত আছে কিন্তু ইয়াৰ মাজতো আমি চাব লাগে মাটি দিওঁতেতো কাকবা জনাই পেলাই মাটিটো দিয়া নাই হয় সাহিত্য পৰিষদৰ জনাই পেলাই যদি দিছে সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু এটা কথা বস্তু স্পষ্ট কৰিব লাগে যে বস্তুটো কাটছা জাগাত গৈ পেলাই আলোচনা কৰিলে যে এই মাটি পটাৰ কথাটো মানে সমাধান হ'ব নে কাৰ্বি সাহিত্য পৰিষদৰ জাগাত গৈ পেলাই কাউন্সিলত ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্টত বা কোনোবা আমাৰ CM ছাৰৰ পৰা আদি কৰি টিম কাৰ্বি আংলঙৰ লগত সাহিত্য পৰিষদৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰি পেলাইহে সমাধান হ'ব এতিয়া আমি দেখিছোঁ কাটছাই যিমান চিঙুৰিছে এইটোতো কোনো যুক্তিৰ কথা নহয় মানুহক বদনাম কৰাই হৈছে যে কাউন্সিলৰ মানুহ কাউন্সিলেটো অৰ্ডাৰ দিয়া নাই যে মানুহ আপুনি আমুকক লিষ্ট দিয়ক আমুকক আপুনি মাটি দিয়ক বুলিতো কাউন্সিলেটো কোৱা নাই বা সেই তেতিয়াৰ পৰা আজি 25 বছৰৰ পৰা বুলি কৈছে 30-25 বছৰ বুলি কৈছে তাৰমানে সি যেতিয়ালৈকে আজি 25-30 বছৰ হলেতো এতিয়া হিচাপ কৰক এতিয়া 11 বছৰ হৈছে আমাৰ CM ডক্টৰ তুলিৰাম ৰহাঙৰ নেতৃত্ব কাৰ্বি সাহিত্য পৰিষদৰ CM তো তেতিয়া সময়ৰ পৰা এতিয়ালৈকে তেখেতৰ ওপৰততো এটা কিবা যিকোনো সমস্যাই নাথাকে সহায় কৰিবলৈ হলেওতো কাটছা জাগাত গৈ পেলাই যদি সহায় কৰিব এতিয়াতো মানুহক বদনাম দিয়াই হ'ল সাহিত্য পৰিষদৰ একো কৰা নাই বুলি কৈছে তেখেতে কৈছে এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতো একো ডেভেলপমেণ্ট নাই বুলিও কৈছে মানে যিটি মুখৰ পৰা আহিছে যিখিনি কাৰ্বি আংলঙত এতিয়া মানে একো হোৱা নাই এনেকৈ এটা ব্লেম সাহিত্য পৰিষদৰ বা বিশেষকৈ বিজেপি চৰকাৰত ব্লেম দিব বিচাৰিছে আমি এটা তেখেতকো আমি ক'ব লাগিব তেখেতে কাৰ্বি আংলঙত তেখেতৰ ওপৰতো ইনকুৱাৰী কৰিব লাগিব বুলিহে আমি ক'ব বিচাৰিম আজি তেখেতে যদি কাৰ্বি সাহিত্য পৰিষদৰ ইমানখিনি কাম কৰা নাই একো দেখা নাই যিমানখিনি ডাঙৰ ডাঙৰ বিল্ডিং ইনষ্টিটিউশ্যন হৈ আছে এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত সি যদি এটা বস্তু যদি নেদেখায় তেতিয়াহ'লে সিটো এটা ৰাজনৈতিক দলো নহয় আৰু এটা কথা কৈছে তেখেতে
মাহে মাহে বোলে যোগদান মানে বিজেপিৰ লগত জইন কৰা প্ৰগ্ৰেমহে কৰি আছে বুলি